turabashoboje inshuti abateze amatwi televiziyo yacu yitwa Ukuri kuzuye TV show. Muri kano kanya tugiye kubagezaho amwe mu magambo 18 y'ubwenge. Tugiye kubagezaho amwe mu magambo 18 y'ubwenge dukunze guhana yo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ngiye muri kumwe kandi musanzwe mubana mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Nitwa J Damascene Ukwizagira. Amagambo 18 y'ubwenge. Ijambo rya mbere riragira riti amahirwe y'umukene ntaburizwamo, ahubwo arakererezwa. Igihe cyagera akagerwaho. Mbere y'igihe si igihe, kandi na nyuma y'igihe ntabwo ari igihe. Ijambo rya kabiri riragira riti kwibagirwa guhemukiye ni ubutwari, ariko kwibagirwa ko yaguhemukiye ni ubutwari kurushaho. Ijambo rya gatatu riragira riti gucumbagira mu mubabaro binezeza uwo kubabaje, ariko kugenda wemye no gukomera bicumbagiza uwo kubabaje. Ijambo rya gatanu riragira riti hari amaboko agufata bigatera Imana kudakora, ariko bene ayo maboko yakurekuye bitera Imana gukora. Ijambo rya karindwi riragira riti gutsindwa ni intambwe ya mbere umuntu atera kugira ngo agere ku ntsinzi. Bivuze ngo utatsinzwe nta nubwo ushobora gutsinda. Ijambo rya munani riragira riti ntihakagire umuntu n'umwe ukwirataho umuntu mukire, kuko hari ahantu twese duhurira tugiye n'amaguru, aho n'ahandi ni muri toilette. Ijambo rya 9 riragira ati kwihangana niryo banga ry'ibanze ryo gutsinda. Ufite kwihangana ntajya babazwa n'uko ibyo yifuje atabibonye, ariko udafite kwihangana muri we niyo abonye ibya mirenge atekereza ko bidagize gute bidahagije. Ijambo rya 10 niba utarahuye n'intambara igihe kimwe nusubiza amaso inyuma uzasanga ya minsi y'ibibazo ariyo yatanze amahoro. Ijambo rya 11 ubukungu siyo gipimo cy'ibanze kigaragaza uburyo umuntu abayeho. Nta kintu kiruta ubukungu siyo gipimo cy'ibanze kigaragaza uburyo umuntu abayeho. Nta kintu kiruta kujya gukundwa no kugira umuryango ukwitayeho cyangwa ugushyigikiye, ndetse no kugira umutima wejejwe. Ijambo rya 12 dore intwaro izakurwanya kandi byanze bikunze ikagutsinda. Ni igihe ubwawe wirwanyije, abantu ntibakakurwanye ngo nawe ubwawe ugire gute wirwanye. Ijambo rya 13 ubwinshi bw'abantu sizo mbaraga. Imbaraga ni intego n'uburemere, imbaraga ni intego ndetse n'uburemere bw'intego. Agaciro si ibyo unyuramo, agaciro nicyo wifuza kuzageraho. Ijambo rya 12 tugomba kuba mu buzima bufata ibyemezo, kuko iyo ubaho mu buzima budafata ibyemezo wiga kwigana abandi ndetse ukavunikira abandi. Iyo ushaka kuba wowe ubwawe uva mu buzima budafata ibyemezo ukabaho mu buzima bufata ibyemezo. Mu buzima dufata ibyemezo bitatu. Icyemezo kiva mu bwoba, icyemezo umuntu afata ni icyemezo umuntu afata nta bwoba afite, akagifata ubwe n'umutima we. Icyemezo cya kabiri ni icyemezo kiva mu bwinshi bw'abantu. Icyemezo cya gatatu ni icyemezo kiva mu mutima w'umuntu, aricyo bita determination. Mwari kumwe nanjye J Damascene Ukwizagira, musanzwe mubana. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao.